أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, mau maastay mga sing kami yalin sa kita niyo na inumpong atau kung nagbay mata ganasin katihaba mahapon sin Jumat ang pagdihil patumtum atau kan pengajian itil ka sa mga kaburuan sing kita. Alhamdulillah, yari ang nambuk buru sing kita niyo magpatumtum katutan niyo insyaAllah ta'ala adlaw ini sa adi na mo pa'y katukbal kaput bariskan niya mamisara tawagong ko na nambuk tayo mga sing kami mamassa singkalam sin Allah subhanahu wa ta'ala binakan Tuan Abdullah dito yato. Tafadhal faliyatu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Alhamdulillah, yatuna-tuna katayuhan inkallam sinallahu subhanahu wa ta'ala jasa sinabuk mo sing kita nubiyawon. Biyawon din ako magpalugay tawawon ko ng guru sing kami biya na kan Tuan Abdul Khabir Abu Bakar hamaudu niya pagtaymang huda hakarna sinallahu ta'ala iban sin kapatut niya tawawon ko ng guru Sheikh Abdul Khabir Abu Bakar falyatafaddal fadilatu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga katay-manghuran, mga umat Islam, biyak na sin pagkabiyaksan na to sa kahaba
mahapon Jumaat maon na sa jain pagpangadji na to. Pagpangadji amin kaon na to dayong ha Quran iwan sunnat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amo na in program sin Da'watus Salafiyah diha amin Nidaul Islam Foundation. Dahil nga sabab yan pagkabiya nasabot sinambuo kay manghud in maudu sin kita niyo amo na in pagtay manghud akarna sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin kapatut niya sabab in pakarajaan ini mga katay manghuran lando sa dahil mga sa lagu-lagu pakarajaan amin piyarihala iwan jajakahan sinakamanatu jajakahan sinakamanatu dahil nga sabab yan bang natutuntumun in ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala afarman niya a'udhu billahi minasyaitanir rajim wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. In pagtay manghud akarna sinallahu subhanahu wa ta'ala mga katay manghuran in ini in hukuman niya piyang hindu kato sinallahu subhanahu wa ta'ala wajib in parihalaun na to siya. Wajib in parihalaun na to siya. Mayta wayroon dugaing magtay manghuda mura in mga bariman pag-iman. Dengan sabab yan subay tuod iwan mawajib hatiap-tiap muslim in jagahan niya in pagpakusog sin pagtay manghudha karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun in pagparihala at tungod sin pagtay manghud sin muslim in ini uno-uno na siya tiranan bangman in tiranan niya di mahinang dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala atawa bukun siya langgal sara Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi mga umat Islam bang natutumtumin ayat min ayat na sabot na to hayndoon wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da bang natutumtumon mga umat Islam kaya pagtay manghud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tao Makkah amoy mga muhajir iwan sin mga tao Madina kaya pagtay manghud niya dengan sabab yan manunjuki inyat to hambuk ding hamanga sa lagu-lagu lang ta suntuan sin kita niyo hatungod sin pagtay manghud. Demikian aun dua pihak Madina in kaunan sin dua pihak ini nagbabanta nakalando in pagbanta nila sambil bukun sadya nagbanta hasimud akab tangan sa sumagawa sambil nakapag-asab dugo sa asawab sinamin karatung sin Islam kanila asawab sinamin nanayma sila sin panghindu sinagama Islam kaya sampayan sila sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya tumtum kanila sin Tuhan Rabbul Alamin wadhkuru ni'matallahi alaikum tumanyo in ni'mat amunay nagama sin Allah subhanahu wa ta'ala Islam doon kanyo awak to kamu amuin nagbabanta sa habihat tunat awak to min nanayma kamu sin ka Islam nanayma kamu sin panghindu dahil Allah subhanahu wa ta'ala amuin piyasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'allafa bayna qulubikum kaya pagmislain mga pangatayan niyo kaya paghambuok nagkasila sa kamu na inang sawapin agama Islam pasbahtum bi ni'matihi ikhwana na inang sawapin agama Islam amin nakapagtay manghud kamo artinya amin dua pihak yaon. Demikian informan pasin Allah subhanahu wa ta'ala dalil menunjuki
hati namin kawajib sinamin pagtaymanghud na to hakar na sinallahu subhanahu wa ta'ala subay na to parihalaun. Dengan sabab yang in pagtaymanghud hakar na sintuhan ha pag-iman ini bukun ula-ula. Bukun pagtaybiya sinamin pagtaymanghud sinamin mga sila nagpaon parhimpunan. Ay doon nakaparhimpunan sinsiwo ang kabangsa atau at nagduruwaing bangsa sa sumagawain pagtaymanghud yaon bukun karna sintuhan aon waktu atau maglulukayin masa mapulak kanak da sila. Manunjuki in dalil ini wasahun na to wihaun hatinya subay parihalaun na to in pagtaymanghud hakar na sintuhan na to Rabbul Alamin. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna ikhwa. Bunal tuod amin mga tao bariman sila magtaymanghud. So amo yan mga umat Islam. Muna dahil hamanga ada sin pag-ianun pagtaymanghud amin niyatun tataymanghud ta hakar na sinallahu ta'ala ang taymanghud ta mu'min muslim subay in niyat ta kanya marayaw kana mga umat Islam mahal ka in pag-ianun niyat in katan sin amal di masampurna bang mayroon niyat niya biya sin sambahayang. Magsambahayang kita, wayrong kita nakapag-niyat, di masampurna. Di masampurna. Magpuasa damik yan. Uno-uno pakarajaan. Simpag-ibadat. Artinya hawayroon niyat. Artinya di masampurna in hinam. Karena in hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In hadis ini akamatauran kitab lebih luas nama kitab hadis yang Riyadhus Shalihin ini in panagnaan hadis sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat bunal tulongnya ingkatan amal hinang suway iwan sin niat niya. Aw niat niya. Biya sinamin masa paghijrah sin mga muhajirun sin mga tao magkaharap pa Madina. In paghijrah nila to bukon ding hapakabayaan nila sa diaak na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala maghijrah ding hamakkaharap pa Madina. Azaman niya to aun hambuok dahil mga usog. Miyagad naghijra sa bukun hakar na sinallah. Miyagad siya hakar na in nahinang sabab. Miyagad in babae naghijra amin kabayaan niya asawahod. Nalaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na paman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Bang in paghijrah niya yaon karna sin Allah iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na aun tungbas kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. At ikhlas ito. Sabang in kaunan sin paghijrah niya sabab sinamin yaon miyarad in babay kabayan niya asawahon wayroon tagaran niya tumbas. Damikyan biara sinamin pagtaymanghud ta niyat ta ahambok taymanghud ta bukun karna sinallah bukun karna diaak kita sin Tuhan Rabbul Alamin way tagaran ta karayawan sab in lumasa kita hambok taymanghud ta inyan ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikasud palom sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanaon hadisin Rasul, la yadkhulul jannata al-khatib. Di makasud palom sin surga intao mamumukto sin pagkasilasa. Bihan mga umat Islam. So, iniyat ta karna sin Tuhan Rabbul Alamin. Day hambok mga adab.
sinamin pagyanon laung ta pagtay manghud hakar na sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil pa mga adab, amin farman sinallahu subhanahu wa ta'ala, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dahil pa mga adab, kumakaw sintay manghurun mo atawa lasahon mo tay manghud mo mu'min atawa bagay mo lasahon mo suway mu'min tao marayaw liangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in duma kita magkasilasa lasahon ta in bukun mu'min pianglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya la tusahib illa mu'minan ayaw ko duma magbagay tay manghud malaingkan subay sadya ang mu'min. Ada pun mga umat Islam makajari lauta aun kaharus niya bang sa upama in daigbay tayo un bukun siya Muslim bukunin maksud dito la sa hunta sa pakitaunta siya sin panghindu marayaw sinakamata pakitaunta nabhambuk masa in Rasul sallallahu alaihi wasallam nahinang niya da'wa paamuin bukun Muslim babae Yahudiya in pangadatan niya babae Yahudiya marugal ha Rasul sallallahu alaihi wasallam in katan sin lalawayan sin Rasul butangan niya lummi uno-uno na ang buok masa wala nakita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in babae Yahudiya. Law niya ulo na yung babae. Aun nakawita kanya law niya nasakit. Ya Rasulullah. Pagkawiya nagdaraig sila bay sa hasara sinaka ma Islam kapatan bay daing haway mo pangdaig mo pa. Pangdaig mo pa. Na pagkayaon siya tibaw siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagtibaw kanya miyo ka in babae Yahudiya miyuga sambil nakasud na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam di ilan niya na izin miyuga siya panghati niya mamaus na kanya yung Rasul sallallahu alaihi wasallam dalang si Rasul miyari ako sabi kaingatan ko kaya mana sakit ka nahangan panghindo sinara ma Islam in suway kita mamisita apang daigbay tami siyang paimbukong kaunan niya Muslim nahinang sabab in parakala nila to nangasuwing babay wihan law niya in Islam law niya hukon nawihaon law niya magnagsaksi na ako in wayroon tuhan mapatut sumbaw na kasabunalan ang muraing Allah nagsyahadat siya sambil nakasud siya paara ma Islam. So ini mga umat Islam bang kita magbagay di kita manjari mamagay dumamag tay manghud hataw nagkukufur fa Allah subhanahu wa ta'ala di kita manjari lumasa hataw amin nagkukufur pa Tuhan Rabbul Alamin di manjari liangan niya tukato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mayta in mu'min in tay manghud niya mu'min in kakasin niya mu'min bayro undugaing malingkan misan pa isablong ta mga nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala subay na to siya pakitaon bambya din indayaw sin ka-Islam bihan mga umat Islam sa buton ta din pa mga adab sin pagtay manghud akarna sinallahu subhanahu wa ta'ala amunain sumalam kita patay manghudta iwan hibalik tay sab kani in salam hati niya amin imian kita assalamu alaikum buko namin bang takakitaan in tay manghudta in bagay ta mu'min in tay manghudta mu'min ulakan ta na sadya di manjari atawa ipagbakta wayroon salam
Sa gaman imian kita good morning. Imian kita buenas. Saukat na mingat na magbasa sin mabasa na. Dugain. Di atuman dyan. Minsan uno pa in pagka long ta pangiskulta, intas in pangiskulta. Suway palawi hunta in panghindu sinakamata. Nahajaman na to bihaon, mataod na, manusia, muslim, mu'min. Sibu-sibu, bang magbak, bukun na magsalam. Bukun na ingkaptangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa bang magbak, hi, hello, good morning. Ini at mga umat Islam. Bukun siya din nga panghindusin, agamata. Bukun. Sa tungtumun na to, in sumalam kita hatay manghud tadakan sin Allah subhanahu wa ta'ala katutani. Bang mulong niya, ipagbak intay manghud mo, salamun. Hati nyamin email kita, Assalamualaikum. Sarta ibalik, kaniin salam niya, Waalaikumsalam, atawa palawihan mo pa. Waalaikumsalam warahmatullah. Sabdeng ha mga kapatut, yato sintay manghud mu'min atau tay manghud muslim. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda niya, haqqul muslim 'alal muslimi sit. In kapatut lang niya sin muslim, mau patay manghud niya muslim atas unum. Qila, ma hunna ya Rasulullah? Uno lang yan, unum yan. Uno yan tulong niya ya Rasulullah. Qala, idha laqitahu fasallim alayhi. Bang musya hipagbak, salam kau kanya. Bukun makna magsalam, amin magdagpak in 25. Sa impagyanong dahil nila, fasallim alayhi, ay kumabtang kau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukun hi, bukun hello, bukun good morning, bukun na sa uno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yato siyabot si Rasul. Ikaroon niya, wa idha da'aka fa'ajibhu. Na bang niya kau lang niya taabitun, tayma, katukaw. Bang man in panaabit yaon, bukun siya maksiat fa Allah Ta'ala, bukun siya sulang pasara sin Tuhan, bukun siya sulang hasunat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun bang aun doon syubhat atawa parakala sulang apaman do sinakamata, di kita manjari tumay maksin panaabitin natin. Pag yan na ni faajibhu at tay maunta tabiton kita sa upang nagpajamu, nakakika atau tabiton kita nagtiaon haylaya yato makadari kita to sa kapatut yato sin tay mangunta muslim sa sumagawa mapuas din dihat to sin mamag hinang apatay ini ato di naman jari mga umat Islam pasalbukon na sa siyara sinakaman ato magdua along niya nispo mag-celebrate lang niya mag-mi'raj magmaulud ini ato bukon na hasara mga umat Islam suway na to halian sabab sulang na ito hasunat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikato niya, wa idastansahaka fansah lahu. Na bang mangayo kay mo magpanasihat kay mo intay manghud mo muslim, nasihati. Nasihati sin marayaw, nasihati bang aun kaingatan mo sara dahil nga akamat, dahil nga Quran atau dahil nga hadis na ka, nasihatan mo pamarayaw. Bukon gaman tabiton tay manghudta pamaksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala ini ato di manjari atau ada akunta di manjari na bang aun dumaak kato atau manabit kato maun pa amin sulang pasara sin Tuhan Rabbul Alamin na law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq di mandairun pagtaat
amin piapanjari bang in kaaunan niya in daakan niya atau panaabitin niya yaun sulang maksiat paamin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung mga kapatut sintay manghunta muslim adab sin pagtay manghunta. Bismillahirrahmanirrahim. Ikaupat niya wa idha atasha fahamidallahu fashammithu. Ini kamumuhan akon kulang pa makahati. Mapuas na sadya long tabang amin tao nakapangadji na tao nakahati na. Apabila law niya mamahanun intay manghud mo ampas siya namudji fa Allah subhanahu wa ta'ala hatinya amin imian siya alhamdulillah fashammithu. Pag yan ito pashammit hatinya bang diungog mo intay manghud mo imian alhamdulillah inisambag mo kanya yarhamukallah bang usog bang babae yarhamukillah. Yato mga umat Islam buko namin bang mamahano na in tay manghud tabuk amin di siya mamung magaman mamung siya miksikin sakit mo inya to kunasara buko na to Panginoon sinaramata Panginoon yato sinamin sila nakauna amin pulang pa in panghati nila kaadapon habihaw na zaman na to bang karungwan na to intay manghud na to na mahanon ampa siya imian alhamdulillah sambawon na to siya sin yarhamukallah sarta hibalik isab sinamin hambuk tay manghud ta long tain Panginoon akato imian siya yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Bihan mga umat Islam amuyan ina long taday nga mga adab sin pagtay manghud daing pa ha mga adab tiungot ka to sin sara sin akaman na to iwanan mo siya hawak to amin aun kasusahan niya sa upama aun mga nalawakan niya alta atawa nalawa din nga mga kakasin niya nasuwa iwanan siya nasihatan siya patumtuman yanun magsawag hati niya ipananamtakan niya inkya na naman niya masakit kasusahan na nasusaray sa kita yagmayta il mu'min lang sin Rasul hadis niya al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Il mu'min maun patay manghud niya mu'min biasin hamuok biamun biasin biamun ham yashuddu ba'duhu ba'da tukuhun sin kaiwanan in kaiwanan magtukot yukoy magtulong tama in mu'min bihat to angkan na dahil mga panghindo sinaraman na to bang sa upama inhambo uktay manghud na to nasusa lang ta nawapat inday nga makatasin niya matto kita kaniya bukon amuin gaman luanan ta siya sing kasusahan niya pa nasusa gaman ni katuunta na beriin magsumbay rakaw sapi magpito rakaw inya tubo ko na Panginoon sinakamata gaman liwanan ta kasusahan sabang aw dapat in kasusahan sintay manghud ta hawasan ta ipakita takan niya hasupaya ka na naman niya isab in kita nasusabya sinamin kaya na naman niya bihatuin mo mu'min magtukot yukuhi magtuko mga umat Islam magtawang bukun magtawan sabab bang nato pasaran intay manghud ta muslim inya to bukun nga Panginoon sinaraman nato wala nato na parihala in pag-iyanon pagtay manghud akar na sin Allah subhanahu wa ta'ala wang nato pasaran in tay manghud nato muslim amin halaw kasusahan bihan mga umat Islam damik yan musyarakatuhu al-farh iwanan da isab siya amin hakakuyakan niya kakuyakan at niya bang siya kimuyag makuyag da isab kita sa bang man bukun in kakuyakan niya bukun amin pagmaksiyat patuan
Sa aun niyan tao, manusia, dalawang niya makuyag tuda ko, in kaya pag hinangan mo pito, inambok maas. Inya tubo ko na Panginoon sinasubay mo, di kita magkukuyag hato. Atawa uno-uno na pakara dyan, makukuyag tuda ko, sin kaya pag birthdayan mo yan. Inya tubo ko Panginoon sinakamata. In pagkukuyag ya tumasi at patuhan Rabbul Alamin. Bukon siya, ibadat pa Allah subhanahu. In pagyanong pagkukuyag, amin mahinan siya, ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat to mga umat Islam. Dahil pa mga adab si pagtay manghud, amo na in lasahon mo siya pakarayawan. Diya na sinamin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, asabda niya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di ilaw niya masampun na in pag-iman sinhang katawring kanyo sa hingga suway niya lasahon intay manghud niya biya sinamin lasan niya paginawawaran niya biya di. Ati niya kita bang kita malasatay manghud ta. Bang uno in kabubungsihan sintay manghud ta, suway ta kabungsihan day sa. Amin jumato habaran niya. So pang. Amin di mabaya inhambukok tay manghud yaon. Amin nganan siya nganway ab. Habukun ngan niya. Ngan mangi. Bang kita tumabungsi subay di tay sa ginangon hatay manghud ta Muslim. Hatay manghud ta mu'min. Di manjari. Di ta siya manjari limuton. Bihan mga umat Islam. Daing pa mga adab, amo na ni pagyanong dapul ghibah. Nalaw di hadis in Rasul isyusilong niya. In maparihala niya, in tay manghud niya. Daing hamin paglimot, di niya limuton. Bunal tuod lang niya in Allah subhanahu wa ta'ala. Way nakapatut niya hamano siya yan amuin atin niya amin in Allah ta'ala lapasun niya in tauyaon dahil ha amin na pinarkatsahan ng amin manus siya liapas niya isang intay manghud niya dahil ha paglimot di niya limuton ang kanalang sin Allah ta'ala farman niya wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Ayaw manglimot inhambuok in kaibanan pakaibanan sabi ta inta ulimot mo uno lang sin Allah ta'ala mabaya ka kamulong niya inhang katoreng kan kaniyo kumaon sin amin unod sintay manghud niya miyamatay na so hati niya in Muslim in mu'min limuton niya, bisarahon niya, intay manghud niya, amin hawayro undoon, nagdurungog sa inkaptangan niya ang bangya undi murungog in bisara niya dumugal, biyak murakia unin at in unod sintay manghud mo miyamatay. Bihan mga umat Islam. Daing pa ang mga adab sin pagtay manghud, hati niya suway di bukisan in kaaywan sintay manghud ta Muslim mu'min. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man satara akhahul muslim fid dunya satarahu Allahu yawmal qiyamah. Isyusilong niya tabunan niya in kaaywan kasipuhan sintay manghud niya Muslim di hadunya satarahu Allahu yawmal qiyamah. Tabunan day sabsin Allah subhanahu wa ta'ala in kaaywan niya haadlaw qiyamah. Subay na to di ipanuy siya uno-uno in kita na to kasipuan sintay manghud na to bangkit mangman kita rin nakaingat di na kita manuysoy atin niya ipagyanon dito bukisan atin niya ipanuysoy ta insya yaon biya ini naghinang sa biya ini nagbinang biya ini dito kita ko rin atin niya maksiyat bang kita mo intay manghud mo nagmaksiyat ingka patutog kay mo sintay manghud mo subay mo siya lang nasihatan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi
fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbi. Isyusyuin na kita kanyo sin hinang mungkar, hinang mangi, na paakangan niya, pindahon niya sin liman niya, artinya paakangan niya. Bangi niya to kakausan, fa bi lisanihi, ianun niya. Artinya bisara marayaw. Ayaw ko maginanghan, inyan maksiat. Bukon ka man ipanuysoy. Bang di niya pa ito kakausan, napanginduan niya na. Bang man natin niya mapindahin tao yaon. Intay manghod niya. Bihat to mga umat Islam. Sabab inji maja to katutan yung bihaon. Nagtay manghod na sadya, bukon hakar na sinallah. Nagtay manghod, hakar na, bang dumatong na in pag-eleksyon na magtay manghod na, magkasilasan na. Pagpuasin eleksyon, magkalo. Mabutas na isa. Pagbalik eleksyon do kain na isa bintay manghod niya. Ini mga umat Islam, liangan ini kato sinsara. Atawa nagtay manghod akar na sin parhimpunan. Parhimpunan, nagpaun parhimpunan. Pag-uus, magsusong niya to ay runda. Bang ang kasusahan sinambuk, di na matawang sinambuk. Gaman magtulong tamang pamaksiat, patuhan Rabbul Alamin. Ini to, liangan sinsara. Mga katay mangmuran, mga umat Islam. Subay na to, halian inbihat to. At yung lumasa kita, daon ta magtay manghud in Muslim, in mu'min, hakar na sinallah. Sabab, daakan niya to katutan yung sintuhan Rabbul Alamin. Dahil pa mga adab, amuna in tabangun ta intay manghud ta Muslim, mu'min, akar na sin Allah Ta'ala amin tayo manghunta nangan niya ya, iwan sinaan niya ya. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tabangalaw niya intay manghud mo nangan niya ya, atawa amin naan niya ya. Qila kayfa ansurku? Biya din na pagtabang ko hataw nangan niya ya, sinangan niya ya na yaon. Si Rasul kala tahjuzuhu 'anil zulmi fa inna dhalika nasuhu. Amin pakangan mo siya, ambok hadis tamna'uhu 'anil zulmi fa inna dhalika nasuhu. Artinya pakangan mo siya, nasihatan mo siya, ayaw ko himinan yan, inyan mangi, amo na tuin tabang. Ayaw ko mangakal, ha? Pagkahimo. Amo na tuin tabang mo. Atay manghud mo Muslim. Amin taunangan niya ya, amin mu'min nangan niya tay manghud mo, nasihatan siya, patumtuman siya. Sa mayta, in Muslim magtay manghud, iwan sin Muslim. Bihan mga umat Islam. Sarta di kita manjari hati niya dumarang sinamin darangan sintay manghud ta Muslim. Biya dinantang. Hati niya siwo-siwo nag-usaha. Nagtaha, aun tinda siwo-siwo. Subay, bangsa upama lang ta, ibutang ta indarangan. Siwo-siwo bukas, in klase sim bukas siwo. Bang indarangan sinya ulong takapatan taglima ayaw mo pataya indarangan niya. Tuli manjari irarang mo isabla mo kapatan para di nakaku mamikatan. Para usaha ko mauntong na. Di, umayat to, mga umat Islam, di manjari. Liangan niya to kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atau iwan sin liangan kato sin Allah Ta'ala iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu akhul mu'min, in mu'min lang intay manghudnya mu'min, fala yahillu li mu'mini an yabta'a ala bai'i akhihi. Di manjari laung niya dumarang inambuok mu'min paamin darangan sin taymang ud niya mu'min. Biya na sinamin nasabot na to. Dahil pa mga adab, mga katimang huran, mga umat Islam, amuin bun nalunta intay manghudta Muslim, bang aun kaptangan na iwan di ta siya himutingon. Di ta siya anun putingan. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di kita mamutingkan niya, iwan di to siya himutingon. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Muslim akhul Muslim. In Muslim intay manghud niya Muslim.
la yakunuhu, di niya manjari hayanatun, di siya manjari magkhiyana, manghayanat, atay manghud niya Muslim. Wala yakdhibuhu, di siya manjari magputing, na manghimuting siya, atay manghud niya. Wala yakdhuluhu, iwan di niya manjari pasaran. Sabi may magtay manghud sila. Kullul muslim alal muslimi haram. In katan Muslim maun patay manghud niya Muslim haram. Unin hiyaram din haram na in kamaruhan niya. Bukisan mo. Kaaywan cintay manghud ta Muslim. Di taman dari ipanuisoy. Wa maluhu. Haram na in alta niya kawaunta atawaan niya yahunta. Akkalanta siya. Dahon mag-usap pag-us akkalan. Atawa kaunta lunggo. Yato di manjari. Haram. Wadamuhu. Iwan haram na kato atay mang in iasag ta in dugo sintay mang hudta Muslim. Di mato na kato. Inyan langgal sarak pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanaday nga mga kabair dzunub, day nga mga salago-lago dosa, amo na in mag-asag dugo. Mag-asag dugo. Kanabok. Mapatumtum sinakama. In katan law niya pianglangan sin Allah Ta'ala halaw sin Quran nasabot niya biutangan niya had jangkaan biutangan niya had punishment inyan law niya dusara kula sambil sabot sin Rasul at-taqwa hahuna nag-isyarat siya pa daghang niya in pagmabuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di bukon harang sa nakabutang bukon na tamungon bukon ha kupya bukon ha parhimpunan bukun sa aunod di pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala in tampat niya haamuin pangatayan si manusia bihan mga umat Islam dahil pa mga adab so way paungon sin tiap-tiap Muslim maun patay manghud niya Muslim in pagtulong tabang afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Pagtulong tamang kamu doon haamin hinang marayaw iwan sinamin pagmabuka. Artinya magtulong tamang kita pagkakahinang amuin mahinang ta ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukunin magtulong tamang kita maun pa amin gaman mahinang maksiat dosa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pahinang marayaw. Pag yanon na hindi alalbir, hinang marayaw, amin, piyag marayaw siya sin Tuhan na to Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin Rasulullah. Adapun, bangin kakahinang yan, piyag marayaw sadya, sin pagkahitaman mo siya, bang hapangatud ta marayaw sa pagkarita pasara, gaman sulang siya, di ta siya manjari. Artinya dahon magtulong tabang kakahinang yan. Ipagyanon na hindi, hinang marayaw, amin siyara kato, sin Tuhan na to, Rabbul Alamin. Sa aunay nga mga pangatod, si manusia, hinang marayaw, sa sumakawa pa Allah subhanahu wa ta'ala, sunang siya, hiyaram siya. Biya din, biya na sin mga magriba, magganda riba. Bang na to kitaon, tali-talion marayaw, sa may ta, makausaha, sa liangan siya sin Allah ta'ala, hiyaram siya sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Dahil nga sabab yan, bang aun tay manghud na to, naghihinang biya to, nasihatan na to, ataw manabit ka to tanyo, suway di na to siya dahon magtulong tabang hahinang, amin maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siya piyag marayaw sa siya sin manus siya, apa nga to tamarayaw sa, liangan siya sin araman na to, di manjari. Kanalong sin Allah ta'ala, wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Ayaw kamu magtulong tabang, amin hinang hikawaak nyo dosa iwan mahinang sabab hikapagbanta niyo. Suray nga sabab yan mga umat Islam patugtuban tarayin dito murah-murahan nakakakita nyo pangadyan sanda kuman haupo-haupo murah-murahan amin mahinang sabab hikakusog sin pagkasila sa singkita nyo akar na sin Tuhan hikakusog sin pagtay manghud na to akar na sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta bang mandihilan niya pagkita nyo kusog iwan kaya amin himinang sinamin mga diakan niya katutan yung halian na to bang unuin diakan katutan si Tuhan na to Rabbul Alamin iwan hinangon na to hindi akan katutan si Allah Ta'ala amin nakakausan na to
Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga tayo yatuna-tuna na po so impangadya atau kang patumtum kau ay nakuha ni hadis na sunnatu alaihi salatu wassalam. Diok balkato tanyo hinduun singguro na to bianakan ka tuan Syekh Abdul Khadir Abu Bakar. Murah-murahan magmanyatakan ito kato atau kang magmumpaat muna-muna kamu latun mong kanyo impatumtum ito. Adik na mo pagkakatama hinalaungan sing kami mawag kami magsarang sukul muna pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sampuna sarang sukul mahulin niya magsarang sukul isab kami paguro sing kami kalasahan bianakan ka tuan Zakaria Muhammad amiro nagbati laul nagpasampay sin agam Islam lapanin ahli kaluar nga sin siya iban na sin mga guru lundang panon sin siya din diha foundation. Mauli na matay manghud kataman sing kami lawan namu kataman sin Islam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Have you heard this word bid'ah hasana? Have you heard it before? Good innovation, good bid'ah. They said that this is good bid'ah. What made it good? Number one. Number two, if it is good, that means the deen is in need of it. If the deen is in need of it, that means the deen is incomplete. If the deen accepts innovations, that means the deen is incomplete. And if the deen is incomplete, Allah says it is complete. So which one should we follow? What Allah says. So the deen, my dear brothers and sisters, should remain as it is, as it was 1400 years ago. Never add anything. Don't put your own words. Don't put your own ideas. Don't do that. Keep this deen and maintain this deen in its pristine form, in its original form. Don't add to it. Otherwise, we will be like those who preceded us. So the deen has been completed. That's why there is no room for bid'ah in the deen.